Gũkũ nĩ itũũra-inĩ rĩa Ngaremara mwena wa Isiolo, kũrĩa aikari matũngĩtwo na hathara nene thutha wa indo ciao gũthũkangio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthandana mwena ũcio. Rĩu aikari a gĩcigo gĩkĩ nĩ morĩtie thirikari ĩke mĩtũkĩ na kũmateithĩrĩria kuona maikaraga icigo iria itũngagwo nĩ thĩna wa ũgarũrũku wa rĩera. Nimetoka ndani ya nyumba kuchota maji na hakuna mahali nitaenda kulala. Nalala juu ya hiyo maji na watoto mpaka asubuhi. Sasa ile kitu iko kabisa, hasara ile tumepata ni mingi sana. Sisi naamuka tu usiku nakuta kile area najaa, hakuna pahali ya kukanyanga, kuku umeenda, watoto ambusi, hakuna kitu tulibakicha, hata chakula, vitabu ya watoto imeenda yote. Tulistukia tu kwa mlango maji inaingia inabisha kama binadamu. Ile kuamka kutoka nje maji imekufikia hapa hivi. Ni ile kustuka kuinua tu mtoto, ufungue mlango, kitambo ufungue mlango. Ndio hizo nguo za watoto zikitoka nje, kila kitu inatoka inakufuata. Wewe nawe ukiwa unabahatisha mahali ya kwenda kusimama naye. Na kwa kaunti ya Turkana, makiria ma bamĩrĩ 5,000 arĩa nyũmba na indo ciao ciathũkangirio nĩ mũiyũro nĩ mamũkĩrĩte ũteithio kuma thirikari ya kaunti ya Turkana. Minister wa kũhũrana na mogwati kaunti-inĩ ya Turkana Charles Lokioto nĩerĩire aikari a mwena ũyũ atĩ thirikari nene nĩ kũnyitanĩra harĩ gũthondeka mĩtaro ya maĩ. But for now, as governments and partners, we will be within any time that we get any help, we will be ready to come back. But we require the support of every community member because this is a situation that needs the support of all of us. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Njoroge.